Asante sana yende katwelekela inde kula kui gavana wa Mbeya wa kaunti ya Makueni mheshimiwa Profesa Kivutha Kibwana we ezino matuko maingi we yote ila kwitha nake kuinde mwaka ni muthelu na yu mwaka ni o no tuenda tumane we engaliko ni siba ethi twakikata nuzi yuko na maundu maingi muno pio ukona inde yu serikali versus court, judiciary versus serikali sindu cia muthembani tosu inde muthikise nde kwa nangasa moja kwa moja tuthikula kwi gavana wa Mbeya wa kaunti ya Makueni mheshimiwa Profesa Kivutha Kibwana. Mheshimiwa gavana, kioko ni cha muthanani wa umunthi wa mukata niko na mukanesa na itu twa mukanesa mama Makueni hai ni kutungia ngai Imwe munene muno. Mheshimiwa ndwambe kuosa mwana uu wambe kukethia andu maguma Makueni makitwiki chonthe mama ku mpaka mama sako mwene ngutunga Imwe muno piu nundu wa kumbosea mwano nikethanie na andu maitu na ninakethia andu mama Makueni alafu atindana siemwe namo nakethia andu kitwi na masako na akamba kila bandu bonde pala mai nundu mekundu kwingi na ningi nitutungia ngai Imwe nundu yitawetha nukamba ningi ngai no tunengie bua niguo wa gavana wa kilanilia mwaka nesa twakilanilia mwaka nesa na itwakwa tongi ningi uyo nathilile ningi unaenda mabitha ma uo lakini ningi wono mundu akwata mwaka na ikwako niwe wakwa mwei wa thandatu withika ngwetha ni miaka 70 uti kindu cha utungia ngai Imwe wa ni kindu cha utungia ngai Imwe Asante gavana wi mitambo ni akamemeka ene na ni twatunga Imwe mbe ni kwiwa wibo wi muima ainge methitwe maikulia o kwiwa wasia waku na niasia onthe yu ala methukise kamemeka ene wina moyi mukwa yimwe nikenda wise kwithia ni twanenania. Asante muno pio na indi tutekwa nangasa mheshimiwa gavana no tutonelele nikenda wise kwithia no watuthesia maundu amwe ithi tukuona mena iliso lakini we ninisi numene kwa basa mheshimiwa gavana tiambililia na maundu ma kisiasa awa Mheshimiwa nituonie mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ayasia kana isitwa yake jikethiwe 11 mwakani wa 2017 we kwa woni waku nundu ninisi ni withitwo bakubi kwa woni waku nukuona Raila tawisa kuendosi Stephen Kalonzo Musyoka akasia Kalonzo tosha 2027 yu ona wala nona isika nani na bakwetha ndio na maundu ma siasa muno kindu kino na chonie na cho kinesilile obandu ba usenya nondu mundu wetwa murathe ni asandiza we katika ni munene katika chama cha Jubilee cha Kenyatta we nona isio ochumoki asya kana ula mekwenda atwike candidate wa Azimio mwaka wa 2027 maasya ne Raila moma dabe nduka meogu momete vuta ondo mbili yo ma onde onokaza kwethea la vichampion no yo mete na owe mwene Raila mwene ukaza kwethea we no kwacha kana no kuyandu ma Nyanza akamea kana malike ODM wandu onatie ma Nyanza memo kama Kenya malike ODM muno malika ODM muno akama ni wewe manna kana akeje kula kana ndeke kata ndaketia kula yuko ubuno bekona kana ke siasa ningi no isikala muno no kuza jangaliko yake yu ukaza kwethea ne Raila no kuza jangaliko yake na yalamba mwati itando ama aluya no mekwaza kana evinda ya aluya nevikie
amani weba ka uma weba wende nde kwatile la mundu weba wemwene nde ikekevela aluya neme kwase nema mo sukumete mo nawinda ya sa uno mekwenda matiwe makazi oparanyo hu akisi no mekwase matiange hu na mindo one kuyo no mekwase na monenge Raila yu aka manengo kevela amo yuno kuswani ondonge na ende yu kendo kala ninge kina sanze nondo murate wona ine na weba ne uru kunena te murate heweka lakini ninge na Kalonzo cheka na aka kwa konga mawa na kweba kwiliata wisi ninge mundu akonga ninge na utona konga ma wana barabo ibinda mwe wasia una ende sio kai atido na Raila no wizo tena Raila ibinda ya sawe chuno kendo chogo nenge tekendo chokana nisia na uzo kwa yo akonga ma na ke Raila akonga ma no wisi yuna ke uruto aketa kwekea mauta iko agaze kana yuyu tondova andwane manika yu ne laisa anginye ona wando me asiatanga sisi ondo ngweka ngatwe ko monenenge ukwanika nenge kwe the na wago na enge yina wakamba ni usio kamaka manaka na weba Kalonzo ongama weka na utona kulia kubeta na kuuma kambe ya kwase yende yukula yetu ekata nondo weba no mungu kama weka tena ndo ange alumu ibo katwe na be na chao be na dena lakini you siasa si maondo masio atwete na muno nondo rotese na walange makenda ku kama totese ngaliko ya Azimio ngaliko ya Kenya Kwanza totese siama ando maka ondo kela kula ando mana Imwe moka makalia kwa mwenge makabula nondonge na ningi totesekana na oke okendo chaka tatu kitona kumela eka Kenya Kwanza na Azimio nono tukwe mwe amala mate chondele matazekana ningi momati kwenda ila report ya inasobiwe ya Kalonzo na ichungo manonga me undu kona mundu no maingi ku kila ndo nakwasa no kindu cha kwetela we twambe kosisa nondo mundu wa siasa no wikasio kateto undo murado na kisiasa sio ndo bekwika. Asante mheshimiwa Ngavana ninisi katiba kaatu ina konuke sinesa konthe angini methitwe maiweta miaka ya Raila makazia yu miaka ya Raila ipalaba bikitwe iki katiba tita mwitikilithia kuungama kivila chosumbe nitunonie chuma nikithelua itanie siawa yake ya miaka 79 miaka ela yu mundu utaile kuungama kivila chosumbe baanthi itu ya Kenya nitayiba mheshimiwa Ngavana yo katiba kaiwetete miaka kakazi kana mundu webe miaka ya ndo ataile kuungama kaiwetete Raila kebe miaka 84 ona mundu wa America ukuta Biden miaka yake na onombe wa 80 na ningi wende wana kwenda kuungama ingi omwako owi miaka yo kaiwetete atyo ningi mundu to vika wa bandu akakulya mwene na vina wa usumbe ka miaka 5 nondo yu miaka weba Raila konga maingi na twasi aisinda kwa mwaka wa 2020 mindo ngilile na miongole ya Mwanza we the miaka 80 na ile kwa uyu ongela miaka ingi 5 no wezi yusu ni mundu na miaka 80 na Mwanza aituka ni wauma usumbe malawa mindo ikono wayambe ya kula na miaka isino zino minga ngewe ko Imwe omundu no wikula sia ekakwenda kivila we mwene mundu akekulia evinda ya kwenda kumanda otu sisi mundu nge alikekevela nebikie aende mundu atika lobute utisa kwenda ninge no wata ute lakini siasa no zino siasa na Raila asiaka na
yuyu ebindazi nenda kesasi kimwe nicho kitiale yele ayino gweza kwazi yitubika bubondo kurandu ama emwelelia kana ni cha mweso pio kindu cha mweso pio neno le kana yobo. Anyway, siasa ni siasa. Nego. Asante mheshimiwa gavana nundu waku tuthesia baune kwitha kwanza yibu kwa myaka ainge tita mama naka na katiba kaitu kainenganita limitation. Nego. Na ninge baune watu thesia. Mheshimiwa kwa yakatuke katika serikali ula yutu sumbekete wa mheshimiwa William Samoei Ruto. Nitwonie bambi ya kumila futa ni kufuta katika usilikali na mubia wa makoti. Ya mheshimiwa twatata kusisia ngalikoni ya koti na twatata kusisia ngalikoni ya usumbe. Pena ekani sita allegation isi kukonanwa na mubeani wa koti kwithi wanima kweta kunengwa mbesa sie bakine kenda makasila undu batailete. Nitwonie koti wa mbakungamia kwa kabinda waki wa ila numba siande binini. Na nitukuona no siendeye teta muthanani weyo nitwonie omusumbi wa nthi ya Kenya kikie bia ya kwambililwa kwa numba imwe. Na kindu nikiuga sioka asia pati mundu na wiva eisa kuungamia ndoto yake ya kuendesya maundu alobangite kwika ene nthi ya Kenya. Yuko atutate kusisia koti na usumbi nibe kuonekana penda futa ni kufuta wa you know la waile kwithena bina yuyu ndo katiba kaitu kailie kaitie kana serikali ndo aziyolo musumbi teno ito executive wake songo musumbi ena bina wake nundu ila ateti me parliament menza mesu ya kuteta ila mamina kumwea kana mbesa ni isi ya kutumea budget neno mamwea kana mea oneno andu nituwa kuandikia na yu withe anewe wa musumbi na andu ala mewungu wake tima ministers azuma cabinet secretary ama PS principal secretary you will go anywhere wo you quick akendo kela chu manengwe mbese isu me isu abuko miasu manengwe ngeti isu sio ndesi akwa kanomba ya maendeleo usunwe we wa musumbe na ningi ila kwatwika kana kwendingi tunena nasio no isu musumbe na onena nasio na waziri wake wa mondo manza wala mutu onae you know andwa Makueni ila webe wakwina kendo kia andu mali ya kuiwana webe ni serikali na enendi webe wani muviomu wa serikali nongi webe ni serikali ine nini ene andu ene kwa ene yu webe wani mali ya kuiwana yu maenda kotine neka na kotine kati kwa chaka na ugo weba eka diosi mindo isu si itatu mbonge isu si ya serikali si itatu katiba si ya kila imwezi na wiola wajo na imwezi ito na kweka wea ilengi na nomba kasi yo mbesi ya tiye mwea onondu katiba ka Kenya kasi ya mwene ndini we wimbe akate wani katiba na hindi katiba kaiweta undu andu alange maile kwika mwene ndi ni wa wimbeyu nondu vinola wina musumbi Ruto vinola wina koti vinola wina parliament usu ukita kunengo uvide ya mwene ndi niwe uvinani wake niwo maningae ila zita wa delegated na mwene ndi muna manaka na ebi na mwingi muna vyo kana newe uningaya ndu asubina wa kwika ila maikwika na malia undu mekwenda wana mwene ndi no mea netu wakola yu kowu musumbi ndaele kwa sekana ndi ati ya undu kotisi utua nundu yitu katwika kana tote ati ya undu kotisi utua no izi yuweza kwethia indi ne ya twika ndi ya itokondi
nondo ona kwa ne ka kindu kitekesena ne wane ngui kotini na ze koti zutinzio ndedi ninye ngwe tuye ono ngwenda andu kwa na yinde yedio etedi upio yuko nivo ona kotini kana ona katika o parliament katika kila bandu bonde Kenya ni tuweze kwena olusani ko yuko acheka na kotini sisi na olusani sisi wakati higo na whether pe andu koti katika mayaji mena olusani pe undu madwa wa na moma ele kwikwa nika na makabetangwa pe ila judicial service commission ni a commission ila meka na madwa wabo na mundu no uma nondo na be mono miwo metoke wita wa chitembe na adi koti ne koti si aliasha azena wekie na epembeza wosie na chamba ngani chogo na abetangwa ko ukela musumbi wele kweka wewe kina wese kana be ando mekosa baki katika makoti aile komatu ambe wa isu judicial service commission ni ando ma EACC makasisi ondosu DCI makasisi ondosu yuke bate bitina modei lakini ondolonge na wapatati o koti yoka aile yukwase kana katika ndino ya Kenya ndiko endolosa ni pio whether ni ma minister makwa whether ni andwala mekwe ka CTF whether no ukaza kwethia ndine ya ambe ya kwethia ya etio evaki olosa nina kona muonza ndo na wa mzee mwatazia adito jana kona muonza ezekana ne Edward ngala wa mwendo yuko mindo kindu kicha wego no vanga mondo makuta munene wandikana ota governor kanata mondo lawo ndo serikalini uvanga amondo wateye meo nikana weze kwethia ndo esakwe wakana kindu kini choto wakotine nondu mweya omonandu naati nondu wethe no sindu isu sia nomba siekuwa ni siekwakwa na nomba isu siakwa mbe ni munene no ise kana ikatezo maana ngigi maanana na yuni bikie ya room 3 bedroom 3 ya vika millionina yes tu na ya room ile ya vika milioni 3 na kendo na mautea ikondo kona ona yukendo kemo ando no me okulia nomba ininge na toyere tukate wala isi ukaza kwetha nesia asila nesia mama mboga nesia boda boda wekone mama mboga weko utona kuwa nomba ya milioni 4 kana 3 ndokona lakini kindu kila yuko awaya wandika na kundosu onde walo kutoa public participation ni osindusi sio ndike kwa kwatia na meo na kindu munene wandi wona to asindusi yake webani sieko kwatia na meo ya ndi haikoti to na kuungamia na koti yungamia kindu kibange nesa na oyele maile kutoa wambe makabetambo yuko uno mpaka munene owito etikelekana weta mundu olongi akati ya meo nondu bunde bobe na uniko chuni chokendo kesese andu ndi ukaza kwethia ndine ya demokrasia yogo ndine ya kwate ya meo. Asante yu mheshimiwa gavana kwa atisisie muisio yu loto na kumela katika kaka uyu wa wangalikoni otondo watu elesia pena mbonge 3 yu muisio loto na kumela katika mbonge inu ya miyao na mbonge inu yosumbe ethe wa musumbi wa nthi ya Kenya pio nukuleana na mwamulo wa court ni bato na kumela meisio nitajiva mheshimiwa gavana yu no sekindu kemwe kekete nikana andu ama parliament te ayumbe na maseneta yu munene ne wosie nita eke ya inge mubuko whether mo meka undu kwasia undu kwenda yu weza kwithia ula bina wo ila jita wa independence yo yu weza kwithia itebo mono na nje kutimi isamwe mwesi obeto keviwa na ende sitezo odo akoti ne sieba lukwa nondo mo me wakana ke beto kevia ama kabeto ile kendo kitona kwithia kite kwibwana na katiba nondo wo ya
meao wape tukijua utekwe na katiba nundu katiba nayo inya wa meao you with there mwe osu watu wako tinomba kwa baluko undu kona wedo mbonge osu wa meao National Assembly na Senate vijana bina bina wo no atue kwa weke wakigu weza kwetha ne wa maenda bina sawa sawa aya you munene ati nao ando amasila Makueni amo ameki joto ila baridi ndo weza kwetha ino mambe yako kea mundu no kokea yuni nesila ata ukaza kwetha esila no kukulia munene no kwenda keka na ndeiwa moyo weza kwetha no itawa executive niyo yakwata bina ya kweka maundu mate katiba ni ondo ikwenda okay mingi la si Africa chucheke kieno zina wabeza kumwala udikiteta yes ukeza kwetha ya mindo musumbe wa ikondo kwenda ando le makililie na ndingi si Africa si endeyu na yuto waka tusovye katiba kalaka kugamea ndi yitu weza kwetha kila mundu no amana wala uwe no amana wabida make nika na weza kwetha tu na demokrasia ndine yende chao ne pole sana ya na indi pole sana mwithukisya ni asia thina ucio utonda kwitha wingaliko nino yitu we kaende tusisya kasimu kau kwa mituki muno pio tusioka kuwe kwi mheshimiwa gavana witu ulato ethe waindi mwa ekamutavia kindu kila tu ina joki okoni cha muthanani wa umuthi na ningi ni pole sana ni kwithiwa ni nona simu isu yitu ngaliko nino yitu ni yaindi yethiwa Mheshimiwa Profesa Kaloki MP Kibwana service to the people hudumia wananchi kabisa shauri ya Maria Johnston Mudamba Uyaka Ngundo sande sana inde mwithukisya kwaya katusioke kula inde kwi mheshimiwa gavana witu itina wa kwithi wa inde tunatilika kidogo asante sana mheshimiwa gavana pole sana ni asia thina wethi wa winga liko nino yitu we ni pole mindi sisikika na ningi ni twasiokethia kwa mituki kundi liweta indi kindu kila cha mwiso cha thina wa undu kuliwa ngulia nikana musumbi ukona shaka nawe weba koti ne hatuondo we ndaketekela akasi akela ngwenda nicho netekela kela ndekwenda ndetekela no isi na omwene ndi atona kwasyo uga kasi na koti shatwa na ito tigetekela na ito tokasi akela tokwetekela ndiki kana kela tukwetekela ndiki na indi yumundu yuweba no keteka yune twasile kwa ni aketeka koti ya seketeka ni changanya ai na kwanda chaje na aliana na koti tutaka no chako eno yusu ni Kaunti yichu nicho kindu kila kithuku pio katika isindu nyingi muno cia utongoi uleana nondu mundula utana na siandu alangi uleana nake nuzi kwa mundu wakutanya na yuko uwethe ni thina muthei yusu ni wote na la munene wevo niondu twaweta no mpaka sindu ila munene okwenda kwika ena na manifesto yake siasioka na sio nisiekwa kimea ondo imea yele ikwasya ondo ino na ua ikala nyonesa ukethe ando nimekubwa nicha ukela mekwenda makaweta mami na kuweta besa parliament ikekenesa ela dita wa procurement kana kubanda ula ukwika ondo no kikekwa nesa na osambali sindusi amina kwekwa nayo pai mundu wele kulea undu musumbi ukwenda kwekea ene ndi na chutekeseo asante sana paayu ni kusemba nganga ni saa 3:30 I mean saa 3:30 na ina
mwithukisya munana wethe wanindi wa kwatithia redio yaku ya kamemeka ene twina gavana wa Mbeya wa kaunti ya Makueni Mheshimiwa Profesa Kivutha Kibwana ni musomi wa miao eno twika wa maundu maingi muno pio na nugwiwa undu wende na kutuelesya undu kuthiulongi indi mwithukisya tusongangite na mbee ningwisa kunengelelia yana ya kumukulya makuli oneka kingi mwambe kukethania ova kamemeni kaene tutena ake ngalikoni lawi kwanzia ya simu Mheshimiwa Ngavana ekatusioke ngalikoni swingi yaku pe kindu kingi nacho kiendeyete na kuisya mwene nthi ni tina wa silikali uyu twina guo wa Kenya kwanza kwasya kana jini mekwithi wa mailika miundani yitu na kila kikwithi wa kituma muundani nikekeithi ya wa kituma koti wa serikali yaki kisheria usu nundu utonekana na kana yuba tona kulikana gwa muisi obwa ata yuke nduchino na kewie kana mundu yuyu amina akwata le muundani na weba nukuta yu ata akwata silingi yana itano ni sia serikali na miongo kenda na itano ni siake na mbe kotusu kumpanya kotwela isi nondo ningeno isi andu ingi ala maima kana weba no ngombe no mbu indedia sio ndedia nema no isi wido muno mati manika na makwate leu weba boka indukati ala katewe wedwe mundu no kweba bisi mundu weba ne wati hospitali kondo kunge no waiva na ningitinde kana ne mesu ne yeta embesa ningenondo nayo tutaiso bikabandu ukaza kwethia serikali ne ongamea ne manesa mubakokeba ine mali na weti mwingi ando nimeokwata nesa yuko huyu weya mwaito muzika na wedhani ta bemba ni watu mbemba ni watu sembemba ziana tano ni sia serikali wethe ngugu cia kunili yana ona batiano ndi mengo kuliana itano ni sia serikali edha wina mbui yana itano ni sia serikali ndio silingi yana katika silingi yana ukaedha miongo kaina na itano ni sia ku na itano sia serikali yu undusu wewe na bina nono kindu kimuke nene pio Kenya kwata ona ndi ninge si Africa ni lazi tawa kwa kesumbu food security kana ukaza kwethia nitwa kwata leu ukaedha leu nduthi nyana ukaedha si ndu ingi si nyando ando mena leu nesa kila ibida itondo totungeanga Imwe ya munene muno pio nondo yene tukwatie leu nesa weza kwethia yu na ninge no jotu ketumeto kuliando maika ate muno weza kwethia ando de maiya leu mubaka tukwate lengi leu lote na nona tutia makumbine tukaiya bayo tani ukaza kwethia ando ninge bati ukwata dena wa mukweli kindu chichu na gamea no ikwase kana serikali no kweko lakini nduko na yuko ndu ka vandu ne mana akulilwe no isi matetekela baba ne mana akulilwe matetekela ko yu maundu ama koti ndicho kitimi kwina kelele mwingi muno yulwande no siendo mingi muno ne siku mwakoti yu kaza kwethia yu ona mundu na kabia sala ukoti ni kumogeza kwethia we asindo iko ane ngobinga aka na nekata na andu ala mandi kitu na motisa kwethia mwene mekuma mawiyane nondu wa mundu lena okwata ndo na okwati mwingi kuma kila wika yu ko sindu isia koti national sikwenda kusiswa na kitumi kimwe musumbi utaweta anesa ni kitumi cha koti wingewete nondu ona serikali la naivo uru evo musumbe uwe evo ona Raila ninge matayo handshake you asiwo ndama handshake no serikali usino wakobye mono ake ongele you weza kwetha you know ukoba ona tukoba mbese imwe kana tuibe ando ila tu nayo dinge mono byebesa ninge ukoko bikabandu ukethea kila silingi yana serikali ya kwata yomba nyakoti meongo monza sienda kuiba makwani yasi tukatiwa na meongo 3 na kuiloko na mbesa si iteko ka county nesa ukeza kwethia ona mbesa yusi tiko noka ne asio na ila scholarship si CDF si namba kuka ndezeka na nisi ukie
si ile akuka nondo mbese ila ningi nisi akuba Makueni nondo wakula kukoba kuna koba wa with ningi ano no mekulia you mbese isi akoba wa miaka isi 10 lile ningi na sosiekete ata no isi kula sia na osiekete ata ngaro kwa malazi ina kuna akobiwe ne toko jokoti mwingi ila Kaunti mbese isi kete ata nekule yuki ya ko lyoka za kweze ando matiko ndo songea wa haya nianze yiba unapone twalika chenine mheshimiwa nikenda tusembange aene nthini ti umanenga mwana wise kwithia no wakethania na momwaka imbia na no maukulia makulio ibindani ila wa Ngavana wa kaunti ya Makueni ya Mbeya ya keli ni mwasobisie ngwatanio yita wa sekeb yo ngwatanio esu yobo kana ya thelile na magavana ala mwaiwe ibindani ya Mbeya itadela na itu be ni ngwatanio yapata monopio ondo ela yenda kwika sekeb Southeastern Economic Block na be ningi katika Kenya ukeza kwida kaunti na sioka ika kwata na ukeza maundu wa manene ni kwika Imwe yuta wego ni ditame kwenda kwika hospitali nene magazi kana hospitali nene ta yakanza neto kwika bamwe na yirwe bana webani be kwenda kusio yuta kithi cha matunda paka tweka kana webake Makueni chuni choke kwenda na usogwa kimo kama sako na kitimeko webani kindu kinene cha iya ndiko sogwa masako webani kindu kinene cha mba na maana chao kitwini ko ng'ombe ninge ni usogwa ku yungwa sina ya kweka maundu Imwe na kumanana ukeza kweza neto unena niya na ninge yoto amyambia na mwea no asobwe ne azi kuvikela Kaunti neta ya betokizio mwea nondo twatie twasobya nekana kwetokwa ne oyemea ne abitukezwa na kuma na magavana no makomanete na ase moneno lawe wa unit malombe na ninge chune kindu chabata monona na chune kindu toele kukulia magavana maito kwa ndaya nene ende nikana weze kuidwa netweba na ngwatanio lumu ya maendeleo na Archbishop Ndambuki na ila Apex atumea ma ukamba na ndo mama katisa ma ukamba ni maati yoke ndi chumo noneka namba dhuzie magavana kichumele nikana kitevyando na usuno ndo moseo mheshimiwa twendete yutukose makulio kuma kula kwene nthi wewe atata kuzizia serikali ya Kenya kwanza ilembetani yokamba ilati kwazi ilembetani yokamba kitwi Makueni masako kuka kubikia pau ni kwazi kana yube undu utethetwe ni serikali wa Kenya kwanza ilembetani yokamba kimwe withite akamba maetelete ne munene ukamba ki maendeleo undu unaenda kundu kungi nundu maundu ala mekwendekana kwikwa ningi ni maingi tuko ugo tuteonena kindu kitebo maundu manene ukamba kuma wiyathi motita mai kwa nundu ila wakulia ni chao kila serikali kuma mwaka wa 63 yikita wakamba nundu ona sindu isi akiwu sia stima usima woka ukase obwa na wase obwa tiza kwethia ona andu ala memuba kube ona maina okwata wake totwa wa nenge ndo twa Kenya yonde konza itaiza kubika bandu ba kwethia ne ya umela ukeza kwethia onekanesa yo ni ende ningende asi na kuongela isu ni kindu cha ndiyonde dunia yonde so wake na yo no twetelete yuma balabala la malami yukundu kuonge kwe la miungo enda mbako ukadhi ona ndwane ukaza kwethia la miwe kela bandu lakini wasisa la miola we ukamba yu akamba makula se la mima makakulia mbaka nisa kwaje mundu akaiwa kweteke nondo agolia itele binda wewe asungu naye mabitito kona ziana ziazemba zikeloele asungu na yona yikundu kumula mito no betando magase no
yuko uo tuweta kendo chita kendo kiche mali yu onabu pe nda ya mbodo pio yu kenebanegi weekend weza kwithia ni kendo kitebo na chatu yaka na ibe kendo che kwa onati la kilomita 3 cia weta wa ende yu tukezo kuliende yu mukamba wako oneka ata na ninge tuyando bako yu milioni 5 ende yando milioni 50 na ningi nuise utongo yi ningi na utongo yi ne ala ndati utongo yi ne ibideza beke ndo tuteka ukeza kwethia mukamba ni woswa serious na ningi no be kwenda kweza kweka lwande okulwe kila tuika ukeza kweza tutikoza serious ne chao ando ako mona ako to mosuisi memo kana ne basi chindi kwenda kweka lwande ando matena ngui na tia ikana nene na uta ukabila nundu kela kilungu nikelo kwata maendeo you ko usilika liu no twetelete musumbi eze kuka okamba na ende with the na agenda nikana wize kuza sindu ila sia weto nundu no ningetona weta na zimbeza sio na thina ibe sindu ila sikawa ukeza kwithia thwake kathela abalabala makeke walami ukeza kwithia ndu limona kana yundi kuma bana ukadibala bangi ukamboka ya kukela nesa maundu mamudhembo sio ila meko maundu manene mekoneka paka tuya kana be na nguma ya serikali binda yangania kena chekiwe yusu nwothi no la munene na ko uninge to twetelete nundu mokambasi ya o mundu wetelete weninge ndakuza dayo basio ninge to twetelete ninge nikana tuikondu kula kungi ando mekwekwa. Asante sana Mheshimiwa Gavana wa Mbeya Kaunti ya Makueni. Mwithukisia yusimusi yakwa nina bingwanga. Ni wewe ni twakwata nganga maundu maingi muno pio ba. Twina Ngavana kiokoni cha muthanani wa umuthi nienda kunengelelia mwanosu. Mwithukisia wakamemeka ene ponde bala withukisia kiokoni cha umuthi Mbeya ukethania na Gavana wa Mbeya Kaunti ya Makueni. Nethi wa wino ndu tona kumukulia. Wise kwithia ni twathie mukwaje mwi umukulie ekulio yu na indi maundu makithi wa memba sio mbitikilithie ndekwa nanga saji mukwaje mwi yutithi bau woni wa mukamba allo Akizamba wa mukata na mukanesa usuni mwana mboka nzio ekulio yaku kula kwi Gavana ambako mukethia Kibwana obo waku Gavana wako kwa Mbeya kala wewe ndio mkola jate yu anaye kona Kalonzo anaye mkamu rais wa Kibaki yiro na kama ndipo wewe ni mkuja ndio Kalonzo anaye mkamu rais wa Kibaki no kampani ndio hiyo ndio Kalonzo na kuja basi ndo wa iko katika kaunti zote ba mkambani kwa hiyo na june kituma ate buthwa ndio mkuja ni jao kituma ate Kalonzo raika ondo nundu ai mkamu wa rais na ile kwa kunyia kiki bajaka mwa note ko ni kana bayi kana ukamba dira ende. Asante sana Mheshimiwa Ngavana tize kana wewe kulyo yu Mindo wewe wasa we thiango wewe ndo tingwe nesa ma kule ya mboka nzio mwana mboka ngalekozia nzio sorry mwana mboka ngalekozia nzio pole akulia niki ibindane jila Kalonzo musioka wa makamu wa rais utaika maundu amwe ukamba na ase juni cho kituma ati buthwa okay ni tuamba kwetela makulia nisongie mwe kana wenda nisongie mwe kwa yimwe ni ndatambe kuoso tatano ni sawa. Haya asante sana indi mwithikizia mbitikilithia nikenda wise kwithia ni twaendeana kuosa makulio yune ya mwana mboka kumba ngalekosia bandu beta wanzio ekatwase kulio yingi woni wa mukambalo we nye ngalikweta mukanesa ngambongeze mheshimiwa kulio kwa leo baadhi kamba yenda utu akana magadu bila kodi nundu ani mai ne bato ne kama kamba gunya nzameka mboze ya kumbro ndiga mbonena na mwene ndi yinundu mbiona kizambo ndu izima kailo treze kana ndaona ndo kuna zindu itu kwata kwemezi ya byo kaba
ino ndiko no zina niwe waizo zina we mete tinaweza kuweza kuwa ino tilakoti kila wanyina nyinda tsiloroko yuna neve tuna bina we anu tukwita ibe to bita kamo lewa kiko kazi likale nyene wana kitambo yele malero nanga ndawa yu yo kuyozini wani waku yo wikita kwa aya asante sana mheshimiwa Ngavana yuni wae kwadia ine kwadia asante ende ni azia nina zoba nje wazia aya ekatusonga nge nambe yesa woni wa mukamba lo kaleli masitwa makwa twa mukaneza twinena nau weta mutongo imunali makunga ka ikulyo yaku mutongo imunali nambo ngedi Ngavana muno numbile wete kunga ka nambe ndiamba kwaje ni mubea kaleli kontu wa kwete mbaiteni ne wena Ngavana waitula waibo asanda maundu ala twakwata ni mazeo nakumana balamba yelekele na balatu ine ba nde namba umutungi ya mubea inondo wa utamba ikuwa unye ndina wa ukweta hata kuzipongezi muno asante sana mheshimiwa Ngavana kutungi wa mubea nundu wa kutamba ina nundu wa kutueta chenini na hakika muthanani wa umundini wa tueta chenini NFM alo Izando munana wa mukata na mukaneza ngalikwe tinena nau unene ta mundu mawanzo mone ka kito noni ikulyo yaku mawe akula kwi mheshimiwa Ngavana kwa mbongereza Ngavana muno ikulyo yako ni ati yongalikwe ya mundani mayezo dikanene kwa mbio tilakoti no mambo twete akiwe kila bandu keta ne twambo ya nireta tena kiku cha kuima arukete na temeti lakoti titina tina namo ino wewe kuja kwa ngona ina laizi muno balama asante sana woni wa mukamba lo izamba we mazitwa makwa unene na Ivan muzembi wa bulweni kwa mbongele ja mheshimiwa woziwe fulweni na gumbitine ni bulweni gombikile mubaka wa mbitine na kilome ni waketha ka mheshimiwa mugedi muno no imukuli ati adu baba no yeko tiusi ukwaza kuombe undani kana no wawe kana ni wanganganya asante sana kodiusu ukwazwa miundani niguo kana ni wangangangania asante sana NFM alo kaleliwe mazitwa makwa Robert ambao ngeze cha Ngavana Kibwana agethegete vyu mheshimiwa mbe na mutuna wa mwingine ndumbe anatoye kaunti lo bandu basabyo na mbona ngo ngasani kwita nyina bakumina kana ninge certificate ya tu certificate ya development ya tete kana nge amuzembongi na ni wa mukuli kana twende tu na uje kibera ingile akaenda Ngavana aye 2027 na upate kibera nonduwe mandiri atuinunu ndionao tutula na kila kiende ni kwa kililie aya no tuzunge kulya yu kwatiania niweze yu binda internet ya kibila ko kati bendi kaiti hata noeze kwitia kibila ingi no tuzunge yu mheshimiwa wito Ngavana 2027 ni kwitia kibila ingi we woni wa mukamba lo ya kisamba nye kujora awili murungu wa ngukoni pa kalamba baunzio ni ndogo ya hii ya mwazimewa yani twende na kuumia munono lo bono warukwaita nesa ni wetu kesi yani ndienda kwa watu warukwaita lo ibaru kwata take aya ni wetu kesi mheshimiwa Ngavana ni wewete kiyo chuchonde we woni wa mukamba lo kale masitwa makwa pamugara tamukaneza ndana wana mukaneza kwangerezie Ngavana ni David Samuel Welope ndiye ndo kulia Ngavana katika lelo mbete mali kudiukia anayo miaka 10 na ogela maga tega no tema kwezo wala mino kwezo wala oyu katika lelo ya katiota Ngavana la wewe utamkila atono mbuta ata asante sana we Pako mwina woni wa Ngavana na katika ziakwa nizi ya zemba. Mheshimiwa Ngavana. Egate zioke kwagu. Dia zia maundu azumonde ni wa mewa. Azumonde ni la mewa.
Aningine tu tata usongia mituke nondo ne andu maitu na makuli ondu kana mawetondo. Asante tulike pa mheshimiwa Ngavana. Kindu kicha mali ukia yu atona kutula mutula mmovea mindo kumutula muti kana kana mundu wa county whether na ila naivo whether ni chao nondo kika wani serikali ila nene. Na serikali ila nene itabitu ikatagwe. Yuko nicho kitu tu kwasi akana munene onake ni wisi na nikindu tabitu munobyo. Yulu walelu we mali ukia. Ne ilamana wetane malelo ala meba mekwikwa tunaiki wakatika list yesu utokela kindu weta kana yu ve undu mbaino ve undu tutaika mubakokeza kwithi andu nima to take serious mama nakana mali ya kwika sindu ila maele kwika kukwite tondo meka akula kungi mundu akabana kana pedhi na withwa wivu andu matigwa moyo. Asante. Undi tikwenda twazikana Ngavana mutula ni kurula muti kana nondo tekindu cha county tekindu cha national government. Kule ya Kalonzo kuma mwaka wa nondo walikile kula ni ngiliu mwaka wa ngiliu mwana miongo kenda na 85 na ningi ni watu ikyo minister vinda ya muno wabakubi na musumbe na niwa twiki vice president na uweza kwithia ningi wabakubi na otongo yi yu nundu lutikwenda kutuyo kana nindu kwenda kuvua mundu nundu ndi ukiteketezene nuke kuvua mundu mutongo iwonde unena kila kiboni kana wisa kwiba nitwaendea nesa ta mbai na ta Kenya no kila ngona nikana no tuele kwikalandi ta mbalili yutu wakula niya choni chao nundu ni kubujo tubuthagua na nundu ni utongo iwonde pe kila uteka ukeza kwithia ni twamandikana kana tuikuo. Yes. Na tikwase ne mundu mutukasya utongo iwonde yuko uchine kindu cha kwika nondo yuto ale kwika kindu juju oka mindo kula isi okete tukatweka kana mundu mwana wonga moyo weka dwalangi ata libe tosha kana tena ndwalangi no ise you no ubaluka na ami no baluka tuidwa ola o denani wenge wakwe kwa tuibemba yote yuko uchino kendo cha twasi tukinene wene sabate andu maininga nenda ya nika natukula nyeto ndo miato no isongete tukula nye tukekata. Asante. Kila kingi ne you pe makule mola koti maingi makulu mola koti makoti na ningi ukoti ningi no tukuwe kanane we katika ni koti tia kana ni kindo chako babate kana ni kindo kite chogo kendo kile kendo serikali banie lakini kila newe ondo maiweta mease kana ukaba nimeotethe na fertilizer nimeotethe na ndawa nimeotethe na kiguo ukeza kweba nemakwata leu mwingi tondo kukwata wa leu Rift Valley undo kukwata wa leu mbaisi ya oluya you ando no mekwasa kana mwe zapatete na mwingi weba nemakwata ningi leu mwingi na mata nesa na ukwe kaendo kanini kaka wana okani kaka isali newe ando mata ko unaona mbakendi indi likasa ando mate thewe bio serikali ya county no mana yo mono katika account nyo yele kweba yetethesya na ne kwachika na ubo yuwa Makueni undu Makueni byo mundu azikana pena otuthina tunini kana tuthina twamuthia yu ningi ila nye katika miaka 10 ya mbe kindu kila nenda kwika no kwikela foundation na yunikana alama okete make ngoloba ya Makueni ya maendeleo wewe ya foundation nondo ningi miaka 10 kindu kimbia ketebo kwikela foundation na wa tata muno pyu utaka flow ya mbe
kana la mokete yumake flows yuko bike komisi yuko bika wese kwethe ne flows ya maendeleo kila nomba kalila ko ugo na ningi po siendu ila imwe to atiye whether no kendo to atiye kalamba whether nikende ona kusobe wa maembe moka nimekuwa nesa webo no kikima bandu to atiye to taka hospitali ne adela ne kwati no yende na kwa ala to atiye soko ne na delile na ningi kuno ando manengo nesa wese kwethe ne ande ando ne maende na biasala Makueni rifaro ni to atiye whether ningulilikana tutaka bandu ba andu ala withamena mahuma chongo mamutwe mental health magatibo na bandu wange ba ila of physiotherapy ila taxi kusoba mamindo babende nesa twatiye mukoyo ne tutaka soko twatiye twakwata mpesa kuma kula kwe andu ma British na twatiye twambia kusobya plani ne kana we na twatiyo ba makendo no twatiye kendo kecha bata muno cha weba ne ndengo weba ne mindo pulses ndoko mindo nzo chao kaza kweza ndiketona kuiso banja ona no ma cooperative ma ete bumba ma sia sobwe mata makakwata pesa ningi sia mwe sia makula bandu ala mekwe mamesanze na chao ba kuyane kana soko ya so wanga makaki makata na no atie ketese kendo cha nguko twende na koseo bya yuko nicho kitu ngwaza to aso waza foundation nikana ala mokete yusi ndibo mamino kelelie na medwe na ile sita of flagship imbia ningenzeo weza kwethe yuke lake sio kela wodi kela ona cluster no to atie kendo kecha uiti wa mana na go wende na koseo bwa yuko isune to yake foundation na kwa atie kana serikali ne isu na ona mea to asoba sia policy na mea isuna sio wese kwethe na sene sia ende na koseo bangu ne kana wewe county ne atwe kata ta serikali kabisa ndumu na ningi no to atie siendu isuna weta ne sio Imwe katika budget ya 21-22 la yitu ya mweso ila ya mweso ya kwa wea lakini twaso bienge ya 2022-23 ila ya ambia mwe wa etukoye mwe wa monza lakini ite to alia isu tutaitweka maundo nondo wa maundo bani budget sio on the basis sio on the ato ila ni to evite mesala isu sio on the nation se go si vosi kama ndeo Ngavana witu la wevo motula junior nona so visa budget ingea 2023-24 yuweza kwethe unza budget ile si akukonethia wea na budget ila aliitwe amweso wethi netwa sola siendo ningi na twatia siende na kwikwa yana thela view yes yuko nyeneona kana netwatie county di bandu basiona ni kwatia kana atongo yala mebono mundu alikayambe no amba kwethe ona thina tamba kumanea ndo we ona ningeto kwa no ruto nake no ona mathina asu na no kwa na kebakila to alikile nake ko yambe na we na mathina lakini unomwe mutula ketekela ni mutae na mutavio chuo ni umwe kana fe luga ndoku mono emwengo meugwa kana pe ando amwe manunga ata Kibwana kana ando ala to abakoma tweba kuve ando maandikitwe ne County Public Service Board na dinye na maandika kana menunga ata Kibwana ate mutula wazi aune wando amwe meovu ate bebe obando baasi asindu sya mothe force ando ala nzausia wea nesio siema natenela kwa inzungi no zibe ando tunga mono vyugeza kwithia neme osunga gaba neme osunga mono nzungi sia maendeo atuma galia kutumewa maga tangwa mundu akatoa abantu batewea nake nowe wisi wea chukite dia Makueni na kite dia Ngavana witu unongo kulya kwanda ya nene
amanekana andu ala mesi wea watu mea wako thukuma na ala angi maivuliwe na omatiso manochao wea na indu tisa kwithia ningi andu amu matona kwithwa matenda kukita manzo bo kendo nawe je na kesio muno ndu kwe ya mutula kana anengane eke mindo kusobya balabala anengane kwithwe balabala nisi usobwe batela ito procurement andu maningo we bate atiwe la meya ondo kila kendo to nene acha president eko ona senate isu bala manzo we banenda akuti yake ku asio kenge aka wakana yumundu wakutwa kwa EACC ona ke ninge nemboka na nini sene wezu no mundu wa meya uke nacho ndeke kwa kiatiwe meya. Asante. Wa mheshimiwa ndataka zitu sisi nabe tukanga tukwata kivuyo chama uvo kwanzia ya uliku na nditunga mubea wi mwana muno nundu wa kubatha mwana na kutwete chenini nundu wethi wa uitwete chenine na nundu ni zaita twandatika itano tukwata kivuyo chama uvo ko kubi ondatika ya ndato ya mwiso ndato ya mwiso no kutunga mubea munene muno piu na ningi kuyandu maitu ningi twende na kusupport serikali la hivo Makueni na nikana itwike nesa na kuongela na gavana na ala monde meothukuma maitedia mundu wa Makueni na ningi utesa kwitha nikindi cha bata ondu na tungelela wize kwithia bati andu amemekuwa kana mathukuma na gavana no live kana mundu la wonde weba ni contractor cha mathukuma na ndo sio nikana twike Makueni nesa. Gavana mheshimiwa nitwatunga mubea nundu wa kiuchonde wethi wa uitutavia kana uitusomethia kiogoni cho munthi mheshimiwa gavana ngalikoni ya SMS ila siba asiete ko munthi sisomeka ni mbingi muno pio ishara kumaanisha kana no bathamutha na uke ba andu ni mena batanaku ne mubea munene muno vyo kisamba na ningi nina utungia mubea nundu wa kumbita na twenge wa beba ndo nako maniene bobwanite weza kwithe yito aliokela na ningi ni mubea mheshimiwa gavana tinda nesa wa asante sana indi mwitukisa nitukwitia wekio kwa mituki na tuithiji mwikwaji mwituka kwata kivuyo chama uvo